Imyaka 28 yarishize ikipe ya Rayon Sport derutse kwegukana igikombe cya Cecafa Kagame Cup heruka gukina umukino wa nyuma muri 98 n'igikombe yakuye mu gihugu cya Zanzibar. Ekipe ya Rayon Sport nyuma y'amakipe harimo Tusker, KVZ, Jamus na Al Hilal, ikipe ya Gor Mahia muri Kenya niyo ritahiwe kunyabiko 2-1 kuri finali yifashwemo na Junior Kamini ndetse na Daniel Muhoza. Ekipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cya Cecafa Kagame Cup maze yongera guhesha ishema u Rwanda. Nta gushidikanya ko nta marangamutima ajimo ikipe ya Rayon Sport twagikombe gikwiriye imikino 5 yose itsinze umusurizo nta numwitakaje. Sibyo gusa kuko APRFC nubwo itwaye nabi gusa umwataka w'umunya-Burkina Faso Sheikh Jibril Watara numwe mwatsinze ibitego byinshi muri rushanwa hari umwanya sanjiwe na Honsman Samuha wa Al Hilal. Mu gihe umunyezamu Dande Junior wa Rayon Sport ubaye umunyezamu w'irushanwa mu gihe Kimimana Emmanuel ubaye umukinnyi w'irushanwa nawe ni wa Rayon Sport. Congratulations ku Rayon, twa journalist Jibril. Ciao ciao.